Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidira Nursa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang menyalahi adat. Jadi pada kali ini saya akan membahaskan masalah perkara yang menyalahi adat. Jika terbit suatu perkara yang menyalahi adat daripada mereka yang sebelum mereka menjadi nabi dan tiada pula serta dengan dakwanya, maka tiadalah dinamakan mukjizat, hanya dinamakan irhas. Apabila nabi tersebut dia belum jadi nabi, apabila ada perkara yang menyalahi adat, itu bukan dinamakan mukjizat, akan tetapi dinamakan irhas. Selanjutnya, dan jika terbit daripada wali-wali, maka dinamakan keramat. Adapun sihir ialah yang teradat dengan mendatangkan sebab-sebabnya. Dan jika terjadi pula perkara yang menyalahi adat itu daripada orang yang mukmin, yakni orang beriman, maka dinamakan ma'unah, yakni setengah daripada pertolongan Allah kepadanya. Jika terjadi pula hal itu daripada orang fasik atau daripada orang yang kafir, berbetulan dengan maksudnya, maka dinamakan dengan istidraj. Dan jika tiada berbetulan dengan maksudnya, maka dinamakan dengan ihanah. Demikianlah bahagian perkara yang menyalahi adat itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.